Pozdrav svima youtuberi. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako na primjer skinete neku igricu i instalirati, krenete da igrate tu igricu i piše da treba CD. Znači prvo skinete Demon Tools, dobit ćete link u deskripciji i onda uđete u njega. I sad idete na ovaj kao X, vidite ovdje. Sad malo sačekati. I kliknite kao na ovu strelicu. I sad vam gdje se skinulo to je valjda na moj kompjuter, download. I sad šta ovaj koju igricu, ja ću shvati 4, znači uzem u nju i kliknem dva puta na šta hoću. I sačekajte. I sad kao što vidite, sad kao dinamik CD-a, sad ću vam pokazati. Ako na primjer ta igrica ima više dijelova, znači opet odete na ovo desno, opet to, kao strelica ova, i izaberete drugi. I vidite sada, vidite, prvi, drugi, ako ima ih treći i četvrti dio, onda tako je samo da prvi ima treći, onda opet idete na ovaj kao X ovdje za ovdje i onda vidite ovo ovdje, strelicu ovo i odaberete šta vam se. I to bilo to današnji tutorial, nadam se vam pomogao gledati moj sljedeći klip, naravno subscribe-ujte ovaj moj novi kanal, novu stranicu i jednostavni kompjuterski tutorial možete lajkujete.